Bdiet is-sena 2025 u jinħelsu l-ewwel ostaġġi Iżraeljani mill-Ħamas. Jannar jimmarka l-bidu ta' sena dominata minn Trump propju bil-ħatra tiegħu. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. The golden age of America begins right now. U mill-ewwel jibdew trakki diplomatiċi. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering all position to these dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Fil-Ġermanja l-Unjoni Demokratika Kristjana tirbaħ l-elezzjoni u Friedrich Merz isir kanċellier. Saħħet il-Papa Franġisku tmur lura u dan jidher ċar meta joħroġ isellem lil folla waqt li kien rikoverat l-Isptar Ġemelli. Il-President Amerikan beda gwerra ta' tariffi u magħha tħassib qawwi anke fl-Ewropa. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. April ġib l-aħħar dera tal-Papa Franġisku. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Fl-eqel tal-gwerra fl-Ukrajna u l-attakki Russi l-President Ċiniż Xi Jinping iżur lill-President Russu Vladimir Putin f'Mosca. U l-kriżi umanitarja f'Gaza tkompli. U f'Mejju għajnejn id-dinja ntefgħu fuq l-Istat tal-Vatikan. L-arresti u d-deportazzjoni ta' eluf ta' immigranti fl-Istati Uniti ġabu irvellijiet u protesti f'diversi bliet. F'Lulju diversi pajjiżi jibdew jirrikonoxxu lil Palestina bħala stat. We are doing this because we have to keep our promise to the Palestinians to do. U fawissu jibqgħu jiddominaw l-akbar konflitti dinjin matul is-sena l-oħra. Ikkel mill-ajru fuq Gaza kif elufi batu jmutu bil-ġuħ. Aktar pajjiżi jkomplu jirrikonoxxu l-Palestina bħala stat fosthom Franza u anke Malta, xi ħaġa li dejqet mhux ftit lill-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu. It's a very clear message. Murdering Jews pays off. Id-dinja tieqaf biex issellem il-memorja ta' Giorgio Armani. U fl-Istati Uniti tqum kontroversja kbira kif inqatel Charlie Kirk magħruf għal veduti konservattivi tiegħu. Counting or not counting gang violence? Great. U f'Ottubru jibda jfeċċi d-dawn fit-tarf tal-mina għal Gaza kif jintlaħaq qbil bejn il-Ħamas u l-Iżrael. U aktar ostaġġi Iżraeljani jinħelsu. Serqa minn ġewwa l-Mużew tal-Ovra u f'Novembru iseħħ fost l-akbar mid-diżastri naturali matul l-2025 tifun fil-Filippini li ħalla 224 persuna mejta u s-sena tagħlaq bit-traġedja fuq Bondi Beach l-Awstralja.